米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。O tatapangan no sapalamer no urib go tabang akawas， 上主是生命蒙福的源头。萨利嘎嘎马波隆平安，马拉兹在吉达阿米拉亚布苏阿的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。巴利莫奥登努大棒吉摩西。Papi Paswar to finaulan no Israel. Aka kaca ka imer kamu to pasraan aku rumiat. Nakani o mitlaotsay kacipinangan ako ato kamu kunini. To tolong no unipilian ako kamu mala finaulan ako han ningra. Ikasadakan tulo pulot cecay at sefang to sasafau tulo safau atusir. 上主吩咐摩西转告以色列人民说：“你们必须谨守我的安息日，因为这是你们跟我之间永远的凭证，表示我上主拣选了你们做我的子民。”出埃及记31章12到13节。萨利嘎嘎奥，有马松伊拉多诺卡瓦斯巴苏尔吉摩西安。To latuluan no finaulan no Israel rikas o paharkan suar ning dai o parimuotay to pulong no finaulan papitlutlu o pasraan rumiat. Nakani unini rumiat o piharatengan no Israel atamlaw ato telut-telut nang ra to pipaorip ng kawas tahalaots. 当上帝详细交代摩西有关以色列百姓所要遵行的一切律例之后，他的结语就是吩咐所有的百姓当要谨守安息日，因为这一天是以色列人世世代代纪念上帝救恩的日子。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangaw, ano masama-amaan ko urib ako Pagkipalutuan ako kung ikatalamaan no siniala iso itakwanan. Nakani unay tiswanan ku itser no orib ako. 上主啊，无论我的生活处在什么境况中，我仍然要时时纪念你的慈爱，因为我生命中一切的力量乃是从你而来的。Pakai ni italamaan nay ang nganutapang Ji Yes Kristo Amitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。